Cardom Carbe Arado Anupan Nele Omar Sing Rongpi Ninga Clong La Pen Ningang Sam Cardom Pajariklo Cardom Pini Labang so video long elitum Materialism Apothak Lecture Thaniklo Materialism Kopilo La Pen Materialism Jongsi Hampang Long Bat Piglo Mate Jumput Lo Pulote Kopilo elitum Akisunge Ponei La Pen Hampang Apan Kopilo Akisunge Dopo Pipi Akisung Lo elitum Ke Ponei Labang Lecture Thaniklo Sida chingsi ilitum chathanik lonang materialism pogele tum karbialam the ke ave litum non-mat ke ave materialism poke la seneli la so alam the anik dala materialism sida materialism ke ilitum ham phanglong ke non jumput la materialism kopilo materialism ke perthe ahormu tangka maha motor gari lahai perthe ahormu aphan kelongi phansi ardi pichot polote lake materialism lason kachihung lason atemon aphan ke materialism possible materialism polote lake kemepi kalilo inla bang phujungjung phanta memelo lapen isiham phang phanta memelo sidai tum chibini ning chibini lake materialism boke ili tum ham phang long chot kilo chot kalilo isi ham phang non kai kimilong wang lo polote lapang ke lut po lapai ingdang po lapen jumput tebon se litum koson si ke handle po lahai materialism nang lo po litum koson si ka che song po litum koson si ke chingrai po lapang le che thanik lo nang tebon sita nono bang ke pipia ke sing litum ke phonai materialism and negative effects kopila Allah. So negative effects of materialism on human life and society. Elitum akai long, lapan ham pang long, pipia kisung ponang pojong si elitum materialism pansi RD pichok lo pulote. Penging nang. Arjang long li thelong yi la bahanya muneta how attack si kido. Polote alang li ke lahai apansi RD pichok lo. Lahai attack si kai keta karduji. Ate lahai ke long je apansi RD pichok lo. Pipia ke sung lo. Elitum ning karong lapen ning kang sam ning ki chun ke abadet po. Ili tema materialism pulote nang le lahai perthe hormu phansi ardi pichot po. Al achi thik avi hormu he tangka maha gari motor lai phansi ardi pichot po lapen hala kereng et ahok pet ilidum phaning nang kaparong ji atuma phan ke ilitum mate hormu ke ilitum ardi pi bedal po teni lapo kopilo methang he masotum phan lapen methang personal development mate methang kaching thurji ning kason ji pang samji ma kaching thurji jungjung kaching thurji lai phan ke chiteni et po chiteni ara joni ile tum ning kang samawadat po ning karong awadat pa thema ning karong ahok pet ke bang ke methang api apo pen kaching ki kaching ki kachathan ning kaching hon dora pet kaching ki kachathan jepo jepi tum pen la pen methang sai klem rap pet tum pen isi mesen kachirap doan si ning karong ong ke la si labang ili tum ke onang kok po jong si materialism phansi RDP lo polote la pen materialism ke kai keta nang li phan tangka maha gari phansi nang par phung dun wirat po ta par phung dun wirat po se ladak isi kai keta nang li ning kang sam wirat pa thema nang li la so ke long nahi phansi ke ma tha it per lo polote nang li ning ke
kang sam abadet po kai kita ningabang kai kita kang samjin tumon abadet silitum mental health bangke sacrifice nang kok po mati apidet po ilitum ke ning kang sam kai ning samjin ning ki chun po ka abadet po la sopi jitin et po je po methang hema sol tom phan mate pinan chuang bong la hai a relationship ta me me dat po hem do rapet pidet po smart men ta ka chingki che than ta abadet po apena na piso tum ben pinan chuang bong na chingki che than abadet po isi ning ka ching sam abadet po athema aport chipi pidet po athema alangli halapuna thopan se adi pirong po ke halasi ke long ni halasi ardi tumunak halasi ke nangi pormu do kokpo methang a family a relationship ta chitene ler po la so phike pilo environmental impact nanili tum ani so ong ho chichak ne lo okay a hokpet ke la ke is impact lo environmental impact la ke materialism pen se ke bang lo athema materialism hamphang long bar pik lo pote anu tinta ke pa ong ji an tinta ne si ong mun ji po si kai ke ta ning ke hang do kari do kok po si lahai tomon lang temon me lahai environment phan ke lahai tum phan lahai phan ke rtp pe po la heno no me no lahai chi ne lo ne abang si long nang po po si a competition ke chapati do kok po si mune tum lahai thap phano alo thengpi theng phrang da phano alo lang temon la do an phano alo la lo ise a negative effect ke eli tum tomon ta mimi dat po lang ta mimi dat po la eli tum isi perthilong kerengji bang isi atomon ob dat po mimi dat po mesen tomon long dat po long le lan ta henu at po the social inequality materialism pulote lake anu tin si ke long ji apan si isi ke chapati doko po si ke pabat ke long chot takali pabat ong 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 son ke pabat ni si ong nangji pula sana kamasa doko po si isi tangka maha wealth po anta lahai akhi po anta inut bahani long ari deng si do chot po mama texer to mama reset tum long si ari deng do kok po ki ong dong tum ke ki duk ki sung ke boy do kok ke social inequality po la pen ki jutsi bang ke moral values po ke munit out po ke abadet po adhema dage munit phansi adi pipidel loke hala perthi hormu tangka gari motor sikai ke ta hala phansi ke longi phansi ma tha matsi ake me no ake heno ake me ke ma tha thelo ke heno no jat no sita ne long nang pu pu se ma tha sida ke honesty po ta abadet po la pen munit angbong ta ke bisas po abadet po ma de ke trust po abadet po la si munit tuang bong ta methang si chma tha rong po si munit tuang bong ta isi unity po abadet po themala dak munira ot bangsi abadet poke thek reset lo mene amun tum porhi do piglo mene te bons hala aning bangke methang materialistic apot si alang le tum ke dorapet jingrapet no ne dat po athema amethang ale ave dat ke atha ke jingria son ji mesana son po te bons methang alterer motive chidore apot si anutin ta moral values phanke rd people abetan abe bomb lahan lo ilitum amphang long jong si materialism bat pek lo polote ilitum akisung ke ponangi ke lahan lo negative effects ke go wrong to